ukisita, hukumu inakuja, kila mtu atajibu peke. Ujumbe na tulio nao ndani ya mioyo yetu ni Mungu kutupenda sisi, kumtoa Yesu kuja kwetu ili akomboe ulimwengu. Walimwengu hawakumhitaji. Ujumbe na tulio nao ndani ya mioyo yetu ni Mungu kutupenda sisi, kumtoa Yesu kuja kwetu ili akomboe ulimwengu. Walimwengu hawakumhitaji. Tunawaelezea habari za wokovu ziletazo uzima kutoka kwake Yesu mponyaji wa dhambi zote. Ukikubali leo kuacha dhambi zako na kumkiri yeye, utaokoka. Kama ukisita,